No, solokusile siphansi phezulu ngoba uzosibona namanje sila sihambela zonke le ndawo engathi zikhahlamezekile ekuseni ngo-6 namuhla. So silana-ke namuhla ngokuthola umbiko, kodwa umbiko besivele siwazi ukuthi nokubona isakhiwo lesi esibizwa ngokuthiwa uTebetebe, isakhiwo sakudala la abantu bakhona la eSangane amakhobeni abasisebenzisayo. Lona umkhondo-ke nje ubona unje ungena khona la eSwazini, ubona lapha phezulu so kuhlala abantu abakhona ngapha e-Ward 8 eMkhondo municipality. So isimo sibi kakhulu ngoba ubabona laba abalapha phezulu abasakhona ukwela, okusho ukuthi labantu kuzofanele silungise la before bakhona ukuya emadrobheni ney'ngane khona ukuthi zesikolweni. So ngoba yiyo yabo abayisebenzisayo, ayikho enye indlela. Ingakho sithi nakhona sizobona after basitshela ukuthi hhayi so vele uwile-ke liwe lonke-ke lebhlorho lelikhona. So yileyo nje inkinga esiphethe, kodwa-ke okukhulu kakhulu ile simo sezulu esikhona libi kakhulu izulu ngale ndlela okwenzeka ngayo. Somlomo, siyabona impela ukuthi nabaya abantu izakhamuzi zakule ndawo ayikhoni ukuwela ukuthi zize ifinyelele la ifuna ukuya khona, njengoba besimile la abantu bayakhala ukuthi iy'kolo ziyavulwa, iy'ngane zizohamba ngani. Mhlawumpe ukuxwayisa abahlali bakule ndawo ungathini? Esingakusho njengoba bengishilo ukuthi bekuyinkinga lesiyazi lana yindawo ekuthiwa siSandbag. Ngale ngaphezulu sakhe amabhlokho amabili njengomkhandlu Mkhondo municipality, sawakha aphelile, abantu basebenzisa wona ngoba lo mphakathi mningi, omunye usuka la uyophelelana. So nayo bengenye yey'nkinga le esicabanga ukuthi kufuneka sidlule ngayo, kodwa-ke besesikwenzile konke ukuzozama ukuthi nakhona sizokwakha sibone ukuthi abantu bangakhona ukuncedakala kanjani. Bekunabo-engineer ey'nyangeni ezimbili ezendlule ukuzo-assessa ngoba laphinde lathinteka ngesikhathi sesiphepho. So njengoba bekune-disaster Mkhondo wonke, nayo ingenye yengxenye yesakhiwo esathinteka lesi. So singaxwayisa nje umphakathi ukuthi usibekezelele kancane, konke lokho okwenzakalayo kungenxa yomdali, akusiko ukuthi yinto ezenzakalelayo. Ngicabanga ukuthi nawo umphakathi uyabona iy'mvula ngale ndlela ezenzeka ngayo. Zolo lokhu suwumkhondo besivalwe ifu elimnyama, umkhondo wonke une-disaster. Namhla-ke naku sekuney'mvula ey'nkulu, sesicabanga ukuthi kona sekungaphezu kwamandla ethu. Siyavuma kona ukuthi amanzi ayisidingo vele, amanzi besekushiye wonke kusho amadami, kodwa ngale ndlela osokwenzeka ngayo se-affecta direct iy'mpilo zabantu. So yiloko nje singakutshela ukuthi umphakathi uzame ukusibekezelela njengohulumeni, ngoba akusesiwo inkinga enje, akusesiyo ukuthi yomasipala kuphela, seyinkinga yokuthi nathi sicele kuphumele ongaphezulu. Indeed-ke nayo lebhriji leli sizamile ukucela no-Public Works ukuthi nawo ukuthi ukungenelela ukuthi kungasilekelela kanjani. Sesisholo ukuthi nje siyacela nje umphakathi ukuthi nawo bangasondeli kakhulukazi la kunale mfula khona, ngoba ubabona laba abalapha ngaphesheya sithi ababekezele, at least umfula uzokwehla, indlule le mvula then okunye kuzabe sekuyenza ney'ngane njengoba zingakhona ukuya esikolweni ngenhlanhla kumbe yisengavuli okwamanje. Kodwa nje sizocela ukuthi bangazami ukuthatha i-risk yokuthi bazame ukwenza abantwana or bavame ukuwela ngoba kuyingozi kakhulu. Sengichubeka nje emsakazi, akusiko ukuthi kulana kuphela, umkhondo wonke unalenkinga. Sinemphefumulo okumanje ephumile esithi ngathi umphefumulo yabo ungalala ngokuthula lapha e-Ward 6. Ngithola umbiko ekuseni ngivuka ukuthi kunobaba naye ogcotshwe yindlu ngayo le mvula, nabanye-ke abalahle ngathwa amanzi. Okunzima-ke nakhona ukuthi batholakale ngoba ubona umfula udla amagaloni kanje, kunzima ukuthi laba abazokuhlenga bakhona ukungena. So siyaxwayisa kakhulu umphakathi waseMkhondo ukuthi uma ngabe kunalezi zinto lezi bangazami ukuthi hhayi yathi siwele njengenjwayelo, apha ngithile amanzi aze ehle, ubonakale ukuthi uma uwela la unganyathela kuphi uzibe ngaphezulu, ungaphezu kwamandla ethu umphakathi wasekhaya konke lokho okwenzakalayo. Kodwa-ke masibambisene, ayikho eminye imiphefumulo ezokuphuma ukuya phambili. Siyaxwayisa kakhulu esayidini lami njengoSpeaker womkhandlu, amakhansela siwa-alethile nawo wonke ama-CPW, ama-ward committees ukuthi awavule izindlebe ngoba lento yenzeka all over. Njengoba ngiza la
ukhansela wase-Ward 9 naye uyabika ukuthi ngathi khona ngapha kukhona la kuhambe khona inqola ngenhlanhla bagcuma balokhuza inqola yahamba namanzi. So kuningi okukhona esixwayisa ukuthi umphakathi awubuye ndawonye, izindlu ziyadilika, amabhloko ayawa, imigwaco ikhona. Kodwa sizozama ukuthi nathi sicele usizo la kuceleka khona. Kodwa-ke yonke i-South Africa umbiko ekuseni uva ukuthi kunobaba nawo uthi nayona le abanye-ke abalahlekile futhi abasathungathwa mali. Okunzima-ke nakhona ukuthi batholakale ngoba ubona umfula udla amagaloni kanje kunzima ukuthi laba abazokuhlela bakhona ukungena. So siyaxwayisa kakhulu umphakathi waseMkhongo ukuthi uma ngabe kunalezi zinto bangazami ukuthi hhayi yathi simele njengenjwayelo apha ngithili amanzi aziqede kubonakale ukuthi uma uwela la unganyathela kuphi uzwe ngaphezulu. Ungaphezu kwamandla ethu umphakathi waseMkhongo.